is mis Abigail, agus inniu hasib cúlaman set dine program úracham, Brunch le Abigail, agus mar a híisiú ha na shelfichen acham guma falu, is a sinna ciolach rit go mi do lochosich a genu bag an set dressing, mar sin nach jig sib cúlaram. Mar híisih ha in seit inis y gwad fatin ys brian a fan yr hosich mi, ha mi gyma tolit slash, ha tor jyfr dahin awn, agus ha shihan, tor pink, obviously.